Ne, gospođo Živkica, ovaj Freudov otoman, to vam je ispovedaonica modernog doba. Ali vi samo opušteno, spontano, polako, bez ustezanja, neka se iz vas javi ova svest i podsvest. Ajde vi polako, ja ću da vas slušam. Pa ne znam odakle da počnem, doktore. Mislim, moj suprug, Richard, vi ga znate, i ja, mi u stvari proživljavamo neku vrstu male bračne krize. To je počelo nešto posle našeg medenog meseca, otprilike. I... Bračni nesporazumi se nekad jave i prve bračne noći. To, tako reći, iz oltara direktno na sud, ali pustite to, nastavite vi dalje. Da, pa vi znate da sam se udala za Engleza i naravno sa željom da živim u Engleskoj. Sad izgleda da se moj Richard udao, odnosno oženio za Srpkinju sa namerom da živi u Treskavici, jer ja ne znam da li je on lud ili ko je lud, uostalom nije ni važno, ali naši mladi ljudi, oni jedva čekaju da odu u Evropu. A moj Richard jedini, on hoće da živi na selu. I sad stvarno, ja bih vas zamolila ako možete vi njega da malo primite i da se malo porazgovarate s njim, mislim bolje nego sa mnom. I da mu malo objasnite neke stvari. Gospođo Živkice, čovjekova psiha je puna tajna. Evo jednom prilikom kada sam bio na Svetoj Gori, tamo sam upoznao jednog Amerikanca koji je ostavio milionersku karijeru. Prešao je u pravoslavlje i zamonašio se čovjek. Onda su dolazili i otac i majka. U stvari majka nije mogla da dođe zato što je tamo pristup bio zabranjen. Ali otac došao i ponudio monasima $1.000.000. $1.000.000? $1.000.000 da ga otpuste. A znate šta je on uradio? Šta? Sve je to odbacio. O, taj je isti moj Richard. Sve što je mogo. Život na visokoj nozi. A znate zbog čega? Zbog čega? Zbog mira u duši. I čovjek se predao Bogu. Jao, doktore, pa ima nas raznih, znate, ali nisam vam ja za džabe se toliko žrtvovala i školovala u Beogradu da bi sad živjela na selu. Pa nemojte, molim vas. Brak, brak, brak. Brak vam je jedan dogovor i kompromis. Harmonična zajednica, ona zahteva uzajamno razumevanje, pa i malo popustiti svom partneru. Ne, da popustim pa da ostanem do kraja života u Treskavici. Pa ne mogu to, pa makar se razveli. Pa nemojte tako, pa ne treba razmišljati tako radikalno. Zbog čega takve odluke? Pa evo, zašto ne predložite lepo Mr. Richardu da proleće i leto provodite ovdje u ovoj seoskoj idili, a da jesen i zimu provodite u Londonu. Ipak ima ta magla u Londonu, ima neke svoje čari, zar ne? Pa toliko bih mogla da popustim i ni makac više. Ma volim ja njega, doktore, ja njega obožavam. Ali on isto ima svoje bubice. Eto, recimo, nije hteo da me vodi na sabor trubača u Vuči. A zna se koliko ja volim trubače. Celo selo to zna. Ali zato mi idemo na Hajdučki izvor da slušamo kreket žaba. Eto, tu muziku on voli. A dobro, gospođo Živkice, evo nadam se da ćete kompromisom očuvati vaš brak. A sad lepo izađite, pa sad čekajte ispred, ja ću sa Richardom da popričam. Dobro, doktore, i molim vas, utičite malo na njega. Malo ga ubedite. Hoću, samo mi polako. Mr. Richard, please. Please. Dobar dan. Dobar dan. Ja pričam samo srpski. Evo, u redu onda. Izvolite. Izvolite, sedite. Pričajte. Šta da pričam? Sve. Sve. Živkica hoće u London, a vi biste živeli ovdje u Treskavici. To mene interesuje. Zbog čega? Pa zato što ja voli priroda. Jeste, ja voli i otvoreno nebo i sve, ptičica da peva, to ovdje ima. A London, to je civilization. Tamo gužva, trka, frka, svi nešto nervozna. Ma užas jedan. A čak ima i terorista. Terorizam je globalna opasnost. Jeste. Nego, zašto ste baš izabrali Treskavicu? To me interesuje. Moj doktor, to se kaže sudbina. Evo ovako, ja vozio my bicycle i on se pokvarila. Pokvarila se i to baš ovdje u Treskavica. I ja nisam imao money da plati ta popravka, ali ovdje ovaj good people što živi tu, oni meni pomogla. Ovdje svi dobri ljudi. I ja tada prvi put video jedna
Lepa žena i ja se zaljubio. I onda sam otišao i vratio se i zaprosio i mi se oženili i šta da vam kažem, sudbina. Jest, sudbina jeste, ali Živkica hoće u London. A znam. Pa ispunite mi tu želju i sačuvajte svoj brak. Ja ću nju vodi u London, ali prvo mora da se završi kuća. Pa tek onda može da leti u taj London. Jel okej? A? Okej. Okej, ja. Okej. Mislim... Gospođo Živkice, uđite! Izvolite, uđite. Ljubav, kako ti meni, ja? I'm fine. Mada bi bilo još bolje da smo možda u Engleskoj. Mi smo se dogovorili. Dobro, recimo. Richard završi gradnju kuće i vi odmah letite. Pa da. Really? Pa da. Stvarno, dušo. Veruj ti meni, ali mora prvo da završi kuće, da se obezbedi i onda ćemo da ide. Važi? Važi. Hvala, doktore. Kompromis. Hvala vam. Hvala. Slušaj, Petko, deca mora da se nešto ljute dok se ne javljaju i ne pišu. Slušam, deca su uvek u sukobu i večitom ratu, kad žive pod istim krovom. A naše su ćerke u inostranstvu daleko jedno od druge. Nemaju šanse da dođu u sukob, nego Draginja. To je lenjost. Lenjost na pisanje. To su na tebe. I ti si tako retko pisao kad si plovio po morima. Jes, a kako da piše kad grujaju talasi? Brod se ljulja. Izgledalo i kada pismo pišu Arapi, a ne Srbi. Telefon. Ja ću da se javim. Javi se, molim te, Janja. Nisam tu. Halo? Da? Ko je? Novak. Neki Novak. Da? A koga tražite? Petka. Tu je. Tu je Petko. Petko, za tebe. Neki Novak. Novače, Novače Serdare. Gdje si? Što činiš? A gdje? Ovdje gdje si me ostavio posljednji put, kad si dolazio po penziju, Nego, dojadila mi ova čamotinja, pa riješih da dođem do tebe u tvoje selo, ako si rad gostima. Mora su ti vrata vazda otvorena. Da se prišjetimo plavijeh širina i daljina. Hoćeš da te sačekam, sa pogačom i solju uz trubače. Nemoj oko mojega dolaska da praviš neki specijalni doček. Neka bude privatna posjeta, a šutra, ako Bog da, i Sveti Nikola, zaštitnik moreplovaca i putnika, i Sveti Vasilije Ostroški, te mene u Beograd, nego, kako se ono zvaše, ovo tvoje selo? Treskavica. Kako dolaziš? Brodom? Ili avionom? A vozom? Bar Beograd? Jes, nego imam jednoga kumašina u Beograd. Rukovodi neđe. Pa moram potrošiti jedan cijeli dan i jednu noć. Pa eto, ako Bog da, mene šjutra kod teba. A kako se ono stiže u ovo tvoje selo? To uzmi samo autobus za Palanku. Pa posle presedaš ja te čekam u Treskavici. Razumijem? Ne, samo se raspitaj na autobuskoj stanici, ne možeš da zalutaš nikad. Pa onda do skoroga viđenja, morska Vučinovoja, Do skorog viđenja, okeanska Vučino. Jedva čekam da se malo ispričamo o starim dobrim vremenima i o našim plovidbama po morima i okeanima. Onda do skoroga viđenja, morska Vučinovoja, I kako ste se kurvali tamo po lukama, eto to. Znaš, koliko sam ja razabrala iz vašeg razgovora, mi ćemo imati goste, jel' tako? Jeste, jednog, ali vrednog. I to iz inostranstva, i to dalekog, iz Crne Gore. Ja baš nisam lično raspoložena za goste, eto. Molim te, ne može stalno gost, a nikada domaćin.
Kad sam ja išao da regulišem penziju, ja sam kod njega konačio i on me dobro ugostio. Jer neće valjda dugo. A zavisi. Ako se ja pitam, neće da se stavi ni 24 sata. Eto. E, tu si, Prio. Setila sam se šta ja tebi mogu da poklonim, znaš. Evo, izvoli, ovaj šal, sama sam ga štrikala. Oh, it is very nice. To je za tebe, za tebe. No, Poklon, no, no, poklon my za dear, no. tebe. Hoćeš da ti pomognem da se No, raspakneš, a? no. I will leave you. I have to return to England. Šta bre, England? Nećeš valjda da se vraćaš odmah u Englesku? A? Šta se dešava? Izgleda da hoće odmah da se vrati u Englesku. On ne dolazi u obzir, kaže da ću ja da se uvredim. Evo, donosam vam malo grožđa. Oh, is that for me? Oh, you are very kind, thank you. Teo sam malo da je prošetam kroz treskavicu. Da. I have to return to England. No, It is very delicate, but you are all very kind to me. But my Richard is not. He is very cruel. I have to go. Šta kaže? Kako ti ne razumeš? Šta kaže? Šta kaže? Izgleda da je fali Richard. Kako bre, ja sam tela da je prošetam po selu, da je vodim na pijac, da idemo na pijac, znaš? Pijac, znaš? Ma što ima da je vodiš na pijacu, bre? Hoće da odvedem da vidi moju kancelariju i da vidi da smo mi asfaltirali selo. O, bre, Jeremije, pa ne dolazi ti delegacija, nego prija. A šta ti misliš da u Engleskoj nema pijaca? Pa nema ovakva. Hoću da je kupim deda Jovin kajmak i suđuk da poneseš, ko da u Englesku nema asfalt, jel? Ja hoću da je pokaže da mi ulažemo u selo i da smo asfaltirali cijela sela. Please don't argue for me. I have to go back to England. I don't want to disturb you anymore. Ona misli da se mi svađamo. Pa jeste, zato što se ti... Ne svađamo se mi, Prio, nego tako razgovaramo. Celi vek. Aj, sedite vi lepo tu, ja ću da skuvam kaficu, pa ćemo sve lepo da se dogovorimo. Dobar dan, ukućani. Hello, deda. Šta kažeš, Najka? Izvini, pomešao mi se engleski i srpski. Ovo je naša Prija Peti, stigla nam Prija. Pa što mene niko ne obaveštava o tome? Ja sam gore na kolibi mogu da ostanem danima. Good afternoon. I am Patty. Nice to meet you. Drago mi, znači, vi ste Peti, jel? Ja sam deda Mile i žurim na kolibu, znaš. Rećeš, bre, deda, toliko si se spremao za prijin dolazak, šta se sad uše prtljao, bre? To je povlačenje kod 43. You are Šikica's grandfather, are you? Sad bi ona da priča sa mnom, jeli? Objasnio je da ja imam druge poslove neke, znaš. Ti joj objasni. Ti si terao Richarda da te uči engleski, aj sad gukni. Slušaj, Stajka, ne možeš se zavitlavaš sa mnom, ja sam ozbiljan čovjek. Htjela si da se ženiš? A nema ništa od te ženitbe. Vidi kako te gleda, deda, sviđaš joj se. I met all family. Sviđaš joj se, nemaš da? Jeli šta kaže života ti, ha? Kaže da smo svi kao jedna porodica. I budi pristojan. Ja da se ponašam pristojan, pa ja joj ništa nisam rekao, ja sam pristojan čovjek. Nego odo ja na kolibu, aj zdravo. You are leaving us. Ode, deda. Bolje da nije ni dolazio. Why did he left so quickly? Nemam pojma šta kaže. Ajde, sedite, Prio, sedite. Izvolite, sedite. Please. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Oh, very nice. Domaće. Koliko ono be, junačino? 100 evra, kao što su se dogovorili. Za te pare sam se mogao 2 put vozit od Cetinja do Budvu, ajde. Ajde, ve. Novače! Morska vučino! Morska vučino! Ja sam čekao na autobuskoj tamo. Kaki autobus! A nije smo džabe valjda oplovili tolika more i okeane, a? A viđu sad, prašinjarimo, dobro smo mi i pretekli su one ajkule morske suvozemne, a viđu. Ovo ti je moja ljepša polovina. Čuli ste se više puta telefonom. Čuli jesmo, ali viđeli nijesmo. Milo mi je. Kako ono beše, Draginja, a? Draginja.
Da, da. Draga moja dragina. I meni je drago, baš Petko mi mnogo pričao o vama. Vidiš da sam ja pričao o tebi, jel vidiš? Da, pa izvolite na terasi. Hvala. Hvala. A ovo je original crnogorska loza. Rasla na crnogorskome suncu. Ranila je prava crnogorska zemlja. Izvolite. Pa niste trebali. A ovo je original crnogorski vranac. Mogu ve lagat da se neđe drugdje može ubrat pravi original crnogorski vranac. Niđe do u Crnu Goru. Izvolite. Pa stvarno niste trebali, jel? Ovo su vi original crnogorske smokve. Petko zna, imam 3 smokve, nemaju vas cijelu budvu. 2 sušimo za prijatelje, za goste, a 1 izjedemo sami. Izvolite. Hvala, stvarno niste trebali. Aj sad ti, Draginja, malo... Ajde, skokni tamo. Ajde, crkni, pristavi kafu. Ili novače. A šta ćeš ti, čoče, da popiješ? Ono što bi rekao onaj Rus filozof, a sve Bogu ti. Tako je. Bi vi nešto možda pojeli? Lijepa sam joj rekao, ono mojoj ženetini, lijepo sam joj rekao, ama zapakuj onaj domaći njeguški pršut, zavi mi da ponesem Amiću. Platit će mi onaj njen zaborav. Da probaš rakiju iz mog šljivara, da vidiš. Iz svake sam šljive izvadio košticu i lično sam je prepeko. Ajde. Ajde. Živjeli. Živjeli i dobro nam došli. Živjeli, bolje me naša. Laje. 3 jezika govori, a 4. zamuckuje. Samo Petko, niđe rakije nema do original crnogorske loze. Odo ja da skuvam kafu. Da, skuvaj. Dobar dan! O, dobar dan. Sedite, dete, sedite. Maže Bog. Zdravo, dečice! Ovo je moj prijatelj iz Crne Gore, moreplovac. O, divno. Oplovio sa mnom silne okeane. Pa je poželeo da vidi školu gde sam ja učio brojke, slova i nauku. To je tako lepo. Ja sam Milica Prokić, drago mi je. Novak Marović, bivši moreplovac. Puno mi srce kad viđu da u jednu srpsku školu stoji na ulazu u ofojeu portret našega najvećega crnogorskoga pjesnika i vladike Petra Petrovića Njegoša. Pa ja sam učila u školi, a sada učim i decu da je Njegoš srpski pesnik. Možda je bio i srpski dok se Crna Gora nije osamostalila, sad je samo crnogorski. Ne damo mi našega vladiku. Čekaj, a zar ne bi mogao da bude i srpski i crnogorski? Prvo crnogorski. Pošlje može i srpski. Djeco, nego imate li vi gusle u kuću? Nemamo. To ne valja. Kod nas u Crnu Goru svaka uglednija kuća ima gusle i guslara. Eve, ja guslam. Eve, moj sin uči da gusla. Viđu. Gusle moje, ovamo te malo. Odi ti ta na nogu dalo. Nego ovako, ja ću u Dom kulture guslat za celo selo. A vi ćete doći sa roditeljima. Obećavate li, djeco? Obećavam. Tako obećavat i najpošlje zapamtite. Petar Petrović Njegoš je najprvo crnogorski pjesnik, pa tek onda srpski pjesnik, pa tek onda svjetski. Tako, zdravi mi ostali i vidimo se
u Dom kulture. Tako, obećali ste, ajde, doviđenja. Jesmo, doviđenja, bilo mi je zadovoljstvo, doviđenja. Ništa, Petko, sve najbolje. Dječice, učite! Hoćemo, ne brinite ništa, doviđenja. Sedite, deco. Da se mi vratimo našem poslu. Zaseda komisija za promjenu naziva naših ulica. Predsjedava Milutin J. Prokić. Nema niko. Zdravo, Milutine, zdravo. Ovo je moj crnogorski drug. Moreplovac, bivši penzioner sadašnji. Invalidski. Jes, invalidski. I prvi živi pjesnik i guslar u Crnu Goru. Novak Marović. Ti si poglavar ovoga sela. Ne, nisam, ja sam predsjedavajući komisije za promjenu naziva naših ulica. Milutin J. Prokić. Pa Prokiću, Sokole, kao što je nekad bio običaj da se glavna ulica zove Maršala Tita. Tako bi bio lijep red i običaj da se glavna ulica u Šumadiju zove Crnogorska. Čekaj, pa mi nemamo Crnogoraca u Treskavici. To ti misliš, jer te stari nijesu podučili kako treba. Ko je bio Karađorđe? Ko je po Srbinu? Crnogorac. Ko je bio Miloš Obrenović? Ko je Srbin? Crnogorac? Ko je bio Vuk Stefanović Karadžić? Jest, aj sad mi kaži da je on Crnogorac. A i ti kad te pogledam, ti si Crnogorac. Vala, nijesu mi rekli, daj, nemoj molim. Jesi. Kršanje. Ti s naših brda u Šumadiju, nego ovako. Znači, glavna ulica da se zove Crnogorska, a ove ostale kako vi riješite. Ajde, pa u zdravlju se viđeli i čuli na guslarsku priredu. Kako da ne? Ajde, razmisli. Pravi Crnogorac. Petko. Dobar dan svima. Dobar dan. Moj prijatelj i kolega sa duge plovidbe. Novak Marović. Došao da me posjeti pa poželao da upozna predsjednika sela. Mislim, bili smo u mesnoj zajednici. Pa velimo, ako ne smetamo. Smetate, dobrodošli, izvolite. Milo mi je. Ja sam Razumenka. Drago mi je, Novak Marović. Kod nas je običaj u Crnu Goru da se čovjek prvo pokloni vlastima i da se pozdravi sa poglavarom, je li tako? A i kod nas u Srbiji. Ajde, Razumenke, sipaj u našu cujku. Ajde, sedite, izvolite, sedite, evo. Evo, sad ćemo mi. Ajde, sipaj tu rakiju. Ići našu domaću. Junačino, sedi. Da probate. Evo, ovo je vlast iz pekla. Izvolite, ajde, živeli? Sve da. Živeli brate iz Crne Gore. Živi. Ajde, Divnovac. I vi meni bili braćo Srbijanci. I kad vas pogledam kakvi ste mi lijepi i zdravi i pravi. Pravi viđe domaćica. Lijepa. Prava. Kršna. Takve nema vas pola cijele Crne Gore. Evo, mora da si ti od sa naših brda. Nisam, ja sam odavde Šumadinka. A možda si ovdje rođena, ali si doselila. Mislim, tvoji su se doselili. Evo kako je bilo. Pošlje kosovskoga boja. Kad je ono malo srpskog plemstva ostalo i preteklo, izbjeglo je pravo kod nas u Crnu Goru. A gdje će plava krv da robija sa nevjerom? Pazi, kad je došlo vakat da se opet bori, da se dižu bune, da se bori za krst časni i za slobodu zlatnu, onda je svo to plemstvo se slilo ponovo sa našije brda pravo ovdje u Šumadiju. Tako je bilo
ove mi rakije. Evo. Što njihovi broj. No, ali nisu Ohuster u Srbiju naseljavali samo Crnogorci. Čekaj, moji su, na primjer, došli sa Kosova. Tako mi je pričao moj deda Živojko. Tako mi je pričao, kaže negde od Vučitrna su. Doseljavalo se sa raznije strana, ali poglavari su uglavnom bili sa Durmitora i sa ovih ostalih planina, ali sa Durmitora uglavnom. A znate li vi, gospodine Jeremija, da ste i vi porijeklom Crnogorac? Kako? Lijepo, vi ste poglavar ovoga lijepoga sela. A svaki poglavar mora imat neđe crnogorske krvi. Evo ti kod Karađorđevića. Ruča sam u sobu gdje se rodio prestolonaslednik Aleksandar. Njega zvali Crnogorac. Rodila ga majka Zorka Crnogorka. Čuo. Razbolje se Zorka Crnogorka, kći svijetlog kralja nam Nikole. A razboljela se, kažu. A što? A zato što je iz Tuka. Ko je iz Tuka? Kralj Petar. Muž. U nastupima ljubomore, ali ne vjerujem, ne bi smio on od strogoga tasta Nikola. Evo, izvolite, malo meze, što se našlo u kuću. Ajde, izvolite, poslužite. Ajde, živjeli. Živjeli. Dobar sir, odličan domaći, samo nema sira dok ne leži u mješinu na katunu. Sljedeći put kad budem dolazio, donijeću vam pravi ovči sir prevreo u mješinu na katunu. Da vidimo. Dobro. Bog ti pomoga. Imamo gosta, a? Jeste. Je ti igraš u neki folklor, a? Nije, deda, to nam je gost iz daleka došao iz Crne Gore. Da, sad iz daleka, nekad smo bili bliski. Je li što se bre udalji, ste od Srbije? Djede, jako smo se udaljili, ali mi smo Srbi do vijeka. Najbolje da Srbi imamo dvije države, no jedno. Jeste. Kako je krenulo? Jest, kako nam je krenulo, neću imat nijedno. Gledam na televiziju neki dan, kaže, kod vas više ne važi srpski jezik, a? Nemoj oca da maltretiraš gosta, nemoj. A ne, samo ti. Neka časna starina. Je li, djede, čitali si ti ovaj naš gorski vijenac? Ali neki Ilija Crnogorac mi pričao. Ja sam upamtio samo ono ženama, znaš. Čud je smešna ženska rabota, 100 će promeniti vera da ugodi što je srcu drago. To ja govorim mojoj Anuli, znaš. A ona se smeje, kaže nije, kaže, Anula nikad neće promeniti veru. I ti veruješ u to? Što ne? Nego kaži mi, djede, jesu li ovi tvoji u Treskavicu? Da. Svi doselili iz Crne Gore ili... Pa ne, dolazili su s raznih strana. Jedan cincarin ovde nije mu išao posao, pa on otvorio kafanu u Palanku, znaš. A kažem ja tvojemu sinu Jeremiji, ne možeš biti poglavar ovakvoga lijepoga sela, a da nijesi bar pola Crnogorac. Da. Nego, jesu li u tvoju kuću svirali i pjevali o čojstvu i junaštvu uz gusle? Pa ne, bio neki Stojan, on je duvao u diple, znaš. Diple? A evo, ovdje mi je svjedok, moj Petko, da se ja od ovije gusala nijesam odvaja ni minuta. Gdje uvatim slobodno vrijeme, ja se uvatim da gudim. Ni na brodu. Ni na brodu, ni na dugoj plovidbi. Evo, a što je kapetan volio da nas sluša. Što jeste. Ja ću ovdje u Treskavicu da organizujem guslarsku priredbu za narod, a za omladinu pogotovo. Pa to će biti dobro za Treskavicu. Moja čerka, Živkica. Živa bila, vidje kako je lijepa. Brava Crnogorka. Ovo je moj zet,
Richard. Hello, I'm Richard. Pravi Crnogorac. Dobar dan. Ja sam ovo ime čuo u Crnu Goru. On je čistokrvni Englez, on je rođen u Londonu. Ali direktno crnogorskog porekla. Iz Londona tresu treskavicu. Što ti je život, to ume da izrežira. To sudbina. Hollywood je, ma nije mu ni do koljena. A ovo je naš sin, Luka. Lutka, prava Lutka. Pravo ste mu ime izabrali, Luka i srpsko i crnogorsko. Se sjećaš, Petko, kad smo prvi put uplovili u London? U London, u Englesku? Ma čovječe, pa sjeća kako se ne sjećate, a još se onda pevalo Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. A ja sam dodao kad na vrbi rodi grožđe. Ja sam te čuo ja da si ti to rekao. Pa nijesam, rekao sam u sebi da sam rekao glasno, oni komunisti bi me sa platforme bacili u more, čovječe. Ti si bio u partiji. Pa morao sam, nego, ajde mi da plovimo dalje po Treskavici. Hvala vam na strpljenju. Doček je bio prva liga. Sljedećom prilikom i pjesmom, i lozom, i njeguškim pršutom, i sirom. Nema da se zahvaljujete, samo pozdravite sve Srbe u Crnoj Gori, ako i još ima. I vas da ih bilo i bit će dok je svijeta i vijeka. Ajde u zdravlju, ajde prijatelj. Doviđenja, prijatno, sve najbolje. I da živeo ne bih sasvim sam, đavolu najzad moreh da se da. Na mene? Pokazuješ kao na đavola, a? Jeli bre, belosvetski, hoštapleru, barabo, jedna. Mali! Čekaj, nemoj da me biješ, nisam... Šta čekaj, mene turaš u pesmice kod đavola. Mali, šta čekaš? Nemoj, molim te, sedi, nisam mislio na tebe, naopako, bre. Evo, ovoga mi krsta, da Bog, da se ne pomerim sa ovog mesta. Ovo je ljudi napisao stranac. Stranac? A odakle je taj stranac? Da nije možda iz Cipanice, a? Iz Nemačke, čovjek. To je napisao veliki Goethe. Wolfgang Amadeus Goethe Mozart. On je i pisao tekstove i komponovao muziku. Šefer, da bijem, mučim ili da ubijam? Čekaj, mali, polako, čekaj. Znači se čekuša? Šta si ti meni rekao da je on jednom rukom pisao stihove, a drugom rukom note? Genije, pa ta Nemačka, to je prepuno genije. A ne ovdje kao kod nas, sve hoštopler i lopo. Ma sve mi se više smučilo. Ne ide više ni na fudbal, od kad sam pročitao kako su krali. Ali Bečka šuma ima da bude moja, ne zvao se ja Vior Viorović. Kico, daj čivas ovdje, molim te. Nema više čivasa. Pa kako ne? Nema, ali zato ima onaj, kako se zove, pešak, onaj Johnny Walker, ima Ballantines. A dobro, daj to što... Ima francuski konjak u vodke. Daj to, može. Super. Može Bog. Oho, ko vidi stigo i folklor, a? Bolje da je neka pevaljka došla, ali... Vidi gusto. Crna Gora, a? Ja. A moj zjetić, mora da si ti porijeklom iz Crne Gore. Cijela Šumadija ti je porijeklom sa našijeg brda. Novak Marović, mornar duge plovidbe u penziji invalidskoj i guslar aktivni. A znači bio gusar, pa postao guslar, je li tako? Pazi, ja ti ne znam da li imam to crnogorsko poreklo, ali imam skupa kola sa crnogorskim tablicama, znaš. Od Vasevića nijesi. Nijesam. Od Rovaca nije. Od Bratonožića. Od Kuč. Jesam li pogodio Kuč? Kome bre ti kažeš da je Kuče? Nije, ne Kuče, neko Kuč. Kuč. Ako niste znali, to je jedno veliko bratstvo crnogorsko, čuveno i slavno po čojstvu junaštvu. Čekaj, mali, sedi. Nije uvredljivo uopšte. Pazi, prijatelj, možda je neki moj
navrh deda došao u Šumadiju ili mi se baba udala za Crnogorca, ali o tome nema pisanih zapisa, znaš, a ni ovako u živoj priči. Kak je, viđu ga, kak je delija, pa mora biti od plemićke crnogorske loze. Da vidiš još kakav je junak i srećan u poslu. Kao da je završio fakultet u Ameriku. Ajde, dosta, nemojte više da me hvalite. Kico, daj ovde piće za Petka i za Novaka, ili tako. Znaš, ja ti imam i biznis u Crnoj Gori, znaš. Trgovina i biznis ne poznaju granice. Da, izvolite, gospodo, šta želite? Ja bi jednu domaću crnogorsku lozu. Ja i meni daj, da se sjeti malo starih dana. Ali mi nemamo crnogorsku, mi ovde imamo samo srpsku. Nema rakije do crnogorske loze, a to vi je domaća ova komovica srbijanska. Daj mene ovo što pije gazdavior. Tako, što kažu Francozi, la même chose. La même chose. Jes tako, nego gazdaviore. Ja bi volio da jutra uveče ođe u restoran guslam za odrasli svijet. U školu ću za đake, njihove roditelje i učitelje, a ođe bi za ozbiljnu publiku. Pa bi volio da teš jutra naveče viđu među publiku, a? Ajde, doći. Ako ti guslaš, a Brena peva. Ja bi volio. Draga djeco, poštovani roditelji, da nije bilo gusala i guslara Filipa Višnjića, Tešana Podrugovića, starca Milije i drugije, narodna pjesma o čojstvu i junaštvu srpskoga naroda odavna bi bila bačena u zaborav. Kod nas, u Crnu Goru, svaka kuća, pored ikone krsnoga imena, drži i gusle. Ja ću vi sad otpjevat čuvenu narodnu pjesmu koju je zapisa odavna još čuveniji Vuk Karadžić, porijeklom Crnogorac, iz bratstva Drobnjaka. Bože mili, čuda velikoga, kad se ćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija. Nisu radi Turci iz Jelice, već je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpjeti turskoga zuluma. Kad guslam u Crnu Goru, zuj muve se čuje. Vas kada ne interesuje početak bune protiv Dahija, vas kada nije briga što ste potomci slavnije srpskije junaka koji su vojevali protiv turskoga ropstva. Ma deto, stvarno smirite se. Pa slušajte kako lepo Čika Novak peva. Hajde, smirite se. Smirite, molim vas. Nebom sveci staše vojevati i različne prilike metati, vaku prvu vrgoše priliku. Od Tripuna do Svetoga Đurđa svaku noćcu mjesece vaćaše, da se Srblji na oružje dižu, al se Srblji dignut ne smjedoše. Možda su moji stvarno došli iz Crne Gore.
Pa idemo onda da čujemo tog Gustava. Čini mi se da taj Crnogorac malo ćaknut. Šta misli, da nije sam u glavi? Ja sam čuo da je on dugo putovao po nemirnom moru. Ja sam ga slušala sad sa decom u školi, tako da ne bih ponovo, stvarno. Ništa, idite vi, lepo se provedite, a mi ćemo da stanemo da čuvamo kuću. I da gledamo već španski serij. Ajde. Ajde, uživajte. Lepo se provedite. Drugu sveci vrgoše priliku od Đurđeva do Dimitrova dana, sve barjaci krvavi iđoše, viš Srbije po nebu vedrome, da se Srblji na oružje dižu, al se Srblji dignut ne smjedoše. Treću sveci vrgoše priliku, grom zagrme na Svetoga Savu, usred zime kad mu vrijeme nije. Sinu munja na časne verige, da se Srbi na oružje dižu, a se Srbi dignut ne smjedoše. Dosta nam je i buna i ratova. A Turci su sada naši poslovni prijatelji, kod njih idemo na letovanje. Dobrila, Mićo na svoja mesta. Čekaj, brate Viore, da dovršim pjesmu. Nemam ti ja vremena, razumeš? Ajde, deder, za našeg brata Crnogorca, onu moju. Ajde. Daj to! Ma čekaj, uzmi za... Još ne sviće rujna zora, još ne trepti lisa gora, ne čuje se glas slavuja. Zoru, viđu ga pravio, pravi Crnogorac, viđu ga. Zoru dana javi. Opa, pa to! Viđu je ljupotica ga prava Crnogorka, viđu je.